duha di awal waktu, walaupun nanti ada ulama kedua telu tau pandrita tak ro maka dah ia mato sampaja sunnak suruk, ia mato sampaja sunnak duha di awal waktu angka tau pandrita maka dah tania nasaba ia ko padilana ya senge sampaja sunnak suruk padilanya itu pada kotollo haji si bawa umrah akai akatelu si bawa alimalabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia natu napat tepu ngepat tarekae mah kadana mode wenre umrah jolo iya nasaba pole muka haji si bawa umrah si bana bitta keteluh naro na masuk iya ko tau dero na pahangi tapal lalak matan maka da ajaran sesakna bagai nasaba memang nabi maka da siapa yang melaksanakan solat sunat subuh berjamaah di masjid pada itu maka da tu masam paja subuh mak berjamaah deni salai masigi ko to pura masam paja to mon ro masikiri sikiri mon ro ki ngaji atau apa nadapi waktu suruh itu masam paja sunat na don rakam sampaja sunat na pura ya ro maka de nabi ta apalannya itu sampajangnya mujama itu pada kalau ku umrah si bawa haji si bawa ya akatelu napa maka nabi ta tamah sempurna suku lada ya ro jadi ana ro ampai ibadah sesudah solat subuh makan jalan dak